Biyag Titaw. Hello everyone! Naimbag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man na napag-adalan ng istorya ti sagot mi kada kayo ngam sakbay na kablawan tay pay ni Ma'am Geraldine Abriam, ni Sir Sherwin Padilla, Ma'am Jacqueline Buruan dita Qatar, kan ni Sir Christian Paul Navida dita Pangasinan. Kastamatan kadagiti kakadwana, Danny, Jong, Gerson, Clarence kan Christian. Katitain tayo nga rudandanggan ti episode 286. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Kwarta man lakay, Pangusaramanan iti kwartaya. Ket nakapalingkita lang arude. nalipatak ti gimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi di kabinit mo. Napumpuno di kabinit mo iti badom. Na umaak dagi jaya na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kon no isumanen ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko. Ken pagpa-facial matan a. Anya? Nagadong mo ta paggastusa mon, bakit? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. At the honor di anak ta. Masapul mat abong ka ti itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikan na ko na iti kwarta. No di nak ikan, inak umutang iti karuba. Si kamot lati utang ko, abel. Kita man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi kasta lang ang bakit. Anya mo dito bestida ngay. Backless may. Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Tanaglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan talukmag mo. Sukatan dito. Anya ka matan. Sayang day to'y no jak mausar. Sapay nagnina. Ay, abo. Imbes adya anak tati agpostura. Saan? Tas si kamot ti makakaadang agpapintas. Si kaya tada honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kahit nakasukatan dyan anak ta. Jak amo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan tararamidan na. Si kangay. Apay, di ka umay. Saanay? Da kayon, tayo nakagtrabaho. Sayang dal daw ko. Sino nga'y tagpicture no di ka umay? Agpapicture kanto niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kami. Nagsapa pa ilang mo. May mayat tinasapa ngam ti maladaw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpet ije pagadalan. Ne, adda kamat dito'y pagadalan, Rosie? Apay, addamat aya honor jay anak mo. Ay, awan ame. Umayak lagbuya Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudol ti utak na. Ay, si kanto man nga rod tag-picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata ame. Sa nabali, tailibre kanto iti halo-halo. Saanen ame. Basta ilibre kanto, tapno awan to ti ising singir mo. Inton sumaro no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, Rhea? Nanang. Ipasnek mo nga agrepaso. Awan rumrumor dito'y bala ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. Bakasyon mi nanang. Ngam pagripaswan nagpailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya? Ulita Rhea, dito'y kalaang unag ti balay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba bulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudol ti utak da. Jay laag papaanawa ter aramidan da. Agrelaksak pumamot nanang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di ka rumwar. Basta, awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab 8 tito ruwar ti balay ame. Midmida sa amin dagitaw. Wan tatang,
Dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa, di ti ruwar ti nang isabitam ka dagito ingay. Mabasaan og to daw. Isar ko ano agtuto tatang. Apay, masapol nga iruwar mo dagito. Aya, Una, tapno makita ti tao analaing ti anak ko. Nga emala kanya. malakanyak. Ay, di ka manamig. Kaya no puro asa ti grado mi dagi eskwela ka. Ni abila ang asawam ti malaan jalakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Ta di pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di taigam mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang ang asaan mo at tinakaw day ka. Ta ipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Ay, saan na? Tuladom nga min di anak ko. At dala ang itiunag ti balay nga agreprepaso. Iso analaing ije pagadalanda. Iso anakul nagtautak mo, tabulakbul ka. O, kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan. Nireya ngay nana. Ay di mo disturban ti anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Di da kay ngamin isursuro dagiti datakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaron di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanen medal nan. Naimbang nga ron. Ta nagtalinaid mo't piman ti kadat medal na kanayon. Ay kat siyempre isursurok gayam anaimbag. Ha? Ay uwan, amom. Pasang awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa amay. Kasano? Nagmudel ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San anang saya ati kas nga ibagbagam? Di mo rebang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaeng, tanalaing ni Reyang anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti Karuba, nagngungudel ti ulo da. Ay, apo. Di mo rebang apagtangsit ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Unangam san amasapol nga uyawan dagiti daddo mga ugping bakit? Naglalastog dan tumot. Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalya na. Iso kwartang man. Apay manan ti kwarta? Gumatangak iti baro abadok. Usarak inton graduation ti anak ta. Anyat lanom inton makagraduar ka iti high school, anak ko. Sa dino ti kayat mo apang ituluyan iti panagadal mo. Jak sa apay ag-eskwela, nanang. Anya, ag-eskwela ka kitdi. Amang ano jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo, nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ta agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bul At adumot ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo, nanang. No, agpapaanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang, Panunutom ti masakbayam. Isong agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. sige nga rod Da kayo ti makamo, nanang. Nabayag mat, ajak nakit-kita di anak mo dito'y lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela iti syudad, ami. Makipagnana di balay ti kasinsin ko. Imbag no saan ang masayang ti pag-tuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagaan mi matkit di Makamu ano sana dumngag iti pamagbaga. Para matlakan ko na ti bagbagami. Para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, namdi yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utak na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado ang mabagsak tula ang dayjay. Ay, katpadasan na lata.
Diyan ngamin barkada na timang disdisturbo kan kwa na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kamlawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlaangan iti panagadan mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapo iti sakripisyo yo anang paadal kanyak tatang. Pagripangan mi dahil sa kasdadakkel mo, anak ko. Lalaingam to ti ag board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into naddan trabaho, pilyom to ti pakiasawaam. Tay tupadam a professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin, uray di kan makiasawa. Tapno saan ka ang maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmam ta anak mo, ami. At dayta ka manan ako na. Kat ibagbagak laeng mo't. Adayo pa ang mapasamak dayta nanang. Ubingak pa'y. Ado pa'y ti kayat ko atunuyan. Awan pa'y ti panunot ko ti makiasawa. Nasaya at nga rodno kasta, anak ko. Ay na, agyaman nakta saan na kami apinaay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan. Amo kami dirigat yung kanitatang nanang. Iso nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay anak ko. Anya nga'y, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak talakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y la trabaho na ita. Ikit makasapul tumat ah. Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mo't anak kagraduar. Katawan mo't amuna. Iso nga imposible ang makastrat iti trabaho day chay. Ay na, saan man mat akas to ti bagbagam bakit? Amom ay at ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutem to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagamot. Agpaisumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagraduar ngagpaiso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol iti natalgad at trabaho na. Kumusta nga'y dagiti inaplaya matrabaho anak ko? Awan mo din tumawag ka dakwada nanang. Kunada nga awagan dak. Ngam awan mat. Nala, urayam latan anak ko. Sana mabali na may istambayak nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo ni tatang itikwarta na. Ah, lukas na. Nagsweldo ka, anak ko. Uwe nanang. Ay na. Kasta, ati anak. Pakaidayawan mi at talaga tinaadaan iti anak akaskan ka, anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makiasasawa. Awan pa'y nobyok nanang. Iso nga adayo pa'y mapasamak dayta. Nasayaat nga rod no kasta. Saan kami pa'y nakasagana ang maisinakan ka, anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamaki asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan insan? Pag negosyo ko ma. Pangurag iti awag dagiti na playa ka trabaho. Jakmat lang amin makastra ka niti trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay ko mata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo anak ko. Paglitsyonan nanang. Anya, paglitsunan. Ni, amom ayat aglitsyon. Uwan nanang. Inadal ko ito online. Anya? Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click nanang. Sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan ka iti dayta. Agtinulong ta anak ko. Agyamanak nanang. Awanan. Talagang awanan namnama makatrabaho ti anak ni Rosie. Apay manan aya. Anya manan aya. Anya manan ti pakibiyanga mo nami. Kano aglako-lako kanunday jay nga alden iti kumkumporme. Kat bay aman o kas natigayat na.
Nagagit-kit ti dadya baro nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan tasaan mo't nga rod ang maawat iti trabaho. Ay, kaasimat piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasiguradoon di anak ta. Dakkel pa'y akumpanya diyan na. Kunak tumo nga main, ama sayang laang ti kwarta da rose. Ta saan ang makatrabaho di anak na? Bakay, di ka mang tagibasay iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ammom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanao. Ay na insan, kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti supsuplayam iti lechon. Wan nga ro din san. Katagyaman ako na ka ha. Taga po itimpautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo ak. Kat dimakkel. Ay na, awan anyaman na. Si kakit dimat. Nagdakkel pa yun ti balayo. Kan nagpintas dagitilugan mo insan. Sana all. Di ka man insan. Nabakbak ng kamot lang ng siyak ah. Ah? Ay na, saan mo't insan? Kita man lang agpay so tibiyag anya. Asino nga iti mangipagarup nga agbalin akas to itibiyag mo ita? Nagprogreson tibiyag mo insan. Bendisyon man ipo diti apo dagita insan. Iso nga agyaman ak unay iti Diyos. Oh, ano't kita am litatawa ami? Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga baknangan da dya tao. Oh, ket anyat makunam itangay. Malakip mo dagitim bagbagam ide maipapan kwa na. Inuyo-uyaw mo, bakit? Imbagbagam anangudel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat kang kwa na ang trabaho. Ngamita, nagprogresong ti piyag na. Gapumot la iti bukod na diskarte. At dagayang bumaknang, nga oray saan na anayaplay ti inadal na iti kolegyo. Ay kat adda, ado, napimpintas pa'y kat ti biyagnan, ngamdya anak ta. Ay, wan nga ron. Apay ngay akas jay. At dan samat pilpilyan ni gasat apapintasan ti biyag na. Apay ngay. Raya anak, apay no padasam mo ti ag negosyo. Ha? Anya ko maanegosyo ngay nanang? Diyak kalaan ti kakasta. Saan ko alin niya? Tuladom ni Alden. Nalalaing kamot ngam iso. Patsyak ang maartapam to. Nagpintas ti biyagnan. Kat saan mo't analaing. Diyak nga rod ka imaan ti agnegosyo nanang. Nagbak nang aminin da diyang Alden. Nagpintasan diya balay da. Kan sasagaysadan itilugan kadagiti dadakkel na. Wan tanaga dun ti branch ti negosyo na. Kan adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso an nalakala makagatang itilugan na. Wan nga rod. Bigla matan abimak nang ni Alden. Ay nasaya at matay may kayo ami. Kung naglano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rose. Apay ka di. Adda kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ami. Kaya't nakano tagibi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglaplapo sana ng ti anak mo, Rose. Saan mo't kapsat? Saan akas iti anak may? Naisaltaklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, ngam basit lang. Kunak nga negosyo mo't ngam di na mo't kayat. Saan na kano akaimaan? Ay kat mayatlat ta ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagbasit mo't ti sweldo na. May mayatan ti basit, basta adda, ngam tay pulos nga awan. Wan matkit di ngam ay na. Makapaapal kayo at talaga, Rose.
Oh, anto itinayon ti ayuda yo, nanami. Ay naagyaman na, Alden Barok. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ti binisyon na mawawat ko, nana. Manipot kini Apo. Ay napakawanin na kumabarok. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita, da kayon ti tumultulong kada kami akalugarad nyo. Lipatan yung tinapalabas, nana. Kano ka sa pulan yung titulong? Di kay kumagbain o masidag ka na kami, ha? Ay nahagyaman akbarok. Nakasingsingpot kayo a pamilya. No adda mangumsiwan no mang tagibasit kan ka, di mo ikan kano ida. Ikararagam ida tap no malawlawagan ti panunot da, kat babangan ti kasta nga ramidam, bindisyonan na ka ti Diyos ana marswa. Ala gagayam, di tan tinagpatinggaan ti pagadalan nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless manan kada kayo, amin.